Adicionamos todo el mundo de braves candidatos y candidatos a la 27º dictado occitano. Aquel dictado que nos aus al centre occitan del país castres farem donc le dernier 17 del mes de juillet, le 27 de juillet, per la 27º dictado. Questo dictado será tirado del libro que nos presentan ici, que se dice Marcobaldo o Jesús en Vilo, que son 20 números italianos revelados en Occità per nostro collègue et ami Michel Pedusau, che vendrà giustamente l'exis un texte ici a Castros le 27. Alors, propose per commencer une première lecture d'ensemble de la totalité del texte. L'Apurido Truito. Per veire le restaurant Biarritz, se calió en Gatuna, es a dire anà de gratipautos. D'aquel viais, gat e home viravon all'entorn d'un omeno de cupolo che presentava din sa part basso unos picciunos fenestros rectangularos. Como lutigrat, Marcobaldo agacet de bas. Eron de fenestrus a cremal, cae rezavon e esclairavon un membre luxius. Lui violus gitanus giogavon, entre que buratejavon callos e perials rustits din de plateus d'argent, tenguts en equilibri per laimas gantados de blanc, dei servicials en frac. Mas mai que lai fenestros de la salo eran aqueros de las cusinos que interesaban lugat. Din la peso se besio de luen e como transfigurat, so que din las cusinos apareció pla concret e apposito, come un aucel plumat o un peix fresc. Era justament del costat de las cusinos que lo gat vogliò attraire Marcobaldo, sio per un'amistat desinteressado, sio pulleu per n'aver un ajudo dins uno de sas sortidos. Marcobaldo, per contro, vogliò pai daissà l'osservatori, primier perché ero affascinat per la ricchezza dell'ambiente e també perché aquí hi havia quicon che lo taffuravo. Al miece della sala, just sus aquello fenestro, hi havia un picciu peschier de veire, un omeno d'aquarium, und nadavon de bellos truitos. S'acerquet un client de trio, negre vestit, del cap pelat e lucent, e de la barba negro. Lo seguició un viel servicial en frac que tenia en mà un picciu fialat com anesse a la caso asparpallus. Lo segne en negre agachet las truitos, d'un aire greu e attentiu, puis auset una mà e d'un moviment lent e solenne n'indiquet uno. Lo servicial emploncet lo fialat de lo pesquier, forcet la truito, la gantet, s'endrallet cap a las cusinos, en portant cum uno lanzo lo fialat und arpatezzavo lo peis. Lo segne en negre, greu cum un giuge che ven de pronunciare una condennatio capitalo, s'anet seire din l'espero de la truito apprestado a la moriniero. Se trapi rubiais de lança uno canovero e de fa picca uno d'aquelos truitos, se penset Marcobaldo, me puilion pas accusar de raubario, mas lo plus piace de pesco prohibido. E senza escutar lui miauladices, que lo credavon del costat de las cosinos, anet querre
l'artifaglio de pesco.